Trasladámonos a un lugar de ensoño, as bodegas Gran Bazán, ubicadas na comarca do Sanlés en pleno corazón das Rías Baixas. Busca poñer en valor os seus espazos e habilitalos para a realización de eventos, grazas aos servicios que presta Ecobrigadas. Para nosotros pues es importante incluir un poco, tanto a nivel trabajo como en general en todo lo que hacemos aquí en la bodega, todas las personas en general, da igual la capacidad, discapacidad que tengan o no. A Ecobrigada é un equipo multidisciplinar formado por persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social. Preparadas para levar a cabo servizos forestais, de xardinería, mantemento, obras e reformas. Estamos desbrozando, despois teremos que preparar árboles, cortarlle unhas ramiñas e tal e cual, e deixalo máis ou menos para que a xente poda andar a pasear por el. A ventaxa que ten a Ecobrigada para min é que temos uns capataces moi bons que miran polo traballo, miran por nós, mas que cando facemos un traballo e nos equivocamos que non o explican. Eu levo traballando na Ecobrigada 4 anos e gústame o mundo forestal porque xa me ven de raíz de meu pai. Eu no monte síntome como se fora a casa, a miña casa. A ver, yo me siento orgullosa cuando acabo del trabajo. Cuando me llego a casa me siento orgullosa de haber hecho ese trabajo y bien hecho. En parte a min gústame andar con eles e sei, son como meus fillos, porque coidos como coidaría o meu fillo e eles enséñame cousas, eu enséñolle cousas a eles. Realmente estamos contentos, ahora mismo estamos empezando y la verdad que ya nos gusta mucho el trabajo y esperemos poder seguir también en los próximos meses. Unha vez máis queda demostrado que a discapacidade pode ser un motor de cambio. Se precisas de algún destes servizos, non dubides en poñerte en contacto con Ecobrigadas. Ofrecemos respostas ás túas necesidades de maneira rápida e eficaz, sempre co obxectivo de contribuir a un futuro máis verde. O cuidado do medio ambiente e da inclusión social pode estar na túa man.